Aciari baingi bakaewa ana bari na mawathe ni kwitha beithaga ana bao. Ende bo ni ngaukano na mwekuru umwe Grace Njoki Njenga ina wana bairi bonde ni ndaka ni wantora ya kambi ya Nyanyo Teresha Thura kaunti ya Meru. Grace ore mukuru wawe ni mutungatiri wa Thura Redeemed Church nyuma yako ya mwana wao uria ni muthaka na ali no kuru mwankira na ndi wa miaka 13 ali mwana wa bairi ni bairo mwana wina mawathe na ni muthemba jwa autism ali mwana uju ari magugutega muntu metho kwa metho ukaranthiguru kana gukiriria athithio ntu bumwe wakagitaga karaja na shwire njira ire ciumba kwithira agiteithiria nayo mwana uju wawe nkathe yetu nonire buri untu bagitumi gutigira ati mwana wawe na gukuru umwe na ana bangi na ndi mwana uni akarire muno to cut the story short ethirwa tegwita akara muno around 5 years nire ambirie gwita na maguru kwou unda turanga matete mwana okwa na untuburia ni bwambikirire passion ya kwendana baba bena challenges. Grace na thiurukanite na skuru iri tungatagira ana barabare na mawathe nakinya kwandika antu bako mutethire ndini anja yawe barabeije kene muno tari bangugi no baingi bao ni bamumatukaga bakiuga ati mwana wawe timukiriria kwithirekara antu one amwe ngugira litaga nombire kwithira gitigana nacio nontu atonaga ugutigira mwana wawe na nenda kwithira kirita ngugi ingi ati ndomba kwithira kiritanire ngugiji na mwana uju nontu bwa wakaguburethagira enabu mwana uju wawe tungi indi ni karanja nacokire aikia mwana wawe skuru no nyumene ari mubona mwana uju ena wagagu bamuria muke skuru ire cithagira gitungatira ana bamuthemba ta juju wawe na ndiriria twakarae na miaka 6 ndamuikia skuru ya kawaida lakini kwe ntuko ndeterwo ni mwarimu mwambira na ndi mama karanja uni mwana untekara nawe kairia aciari ni bakurete magamba karanja nche ciao kwa unandi chwa skuru ya special wikie mwana oku. Grace nonire buri untu bogitumi tamwekuru mutungatiri na kwithira ari na antu baba ingi bakumutegera ambire gikaro gyo tetheria ciari bangi barabethirite bena thina ta yawe ne okiroto ya skuru ya autism keumire nawe omba kwithira keo kirasi kemoni mukuru wawe kaniseni na kwambire gutungatira karanja amwe na ana bangi egitarato ariungire Grace alitagira ngugi na tumenyithire we tamwekuru mutungatiri nethagira ari na ngugi nyingi nera nene ni kwithire rungi kanja yawe na njira ya maromba mukuru wawe na rungamirite kanisa nyingi cia Redeemed Ntereneo na magitajira maingi nethagira ari kaniseni na kuringana na Grace ntuko yambaire ya mathene jarukiri mathene ja 10 cia utuku na nyumene kwithire kirikira mathene ja 3 cia utuku aja batungatagira na nkurukie 19 bombe barabe na mithemba mwanya ya mawathe na ababangana ya kuringana na thina ya mwana na nkuruki ukuruba mwana tukakara tuki mwara iria na ndimenye mwana otumba kuria wengwa no mwanka tumwe irio uju kamwari kagetagwo Ivoni Kinya wethagirwa ni Down syndrome betagwo kimutho ni guchererwa akijaja ataije nginya kwandika ritwa riawe ataije MP lakini thai ni akumba kwandika ritwa riawe kou kira tukubarita mno ni gutwika independent uju etagwo Eric Gitonga nginya we no Down syndrome uju na wetagwa Thuranira Dick nginya we no Down syndrome na ndiba tubayaga beats ichi nigetha sometimes bobe go concentrate but ageri go share anything because of no bethirwe ringi mone na murimu jwa skin topic itumetaga ADL activity of daily living manto jaria wageri go thithia on tuko na ndia na baba kwe baba tije kweria kwe baba tije koranguo mukuru wawe na gwatanira nawe magita kwa magita kumwikira inya egitarira ringugini yawe amwe na kuthakania na mwana wawe iri njira imwe ya kuonia mwana wendo kwa muciari
Grace ni nkatha yetu muthenjo na arua ni kwiritanĩria gutetheria ekuru bangi kurungika nja ciao na gutigira akuru bao ni bakuonia na bao baria bari na mawathe wendo ni untu mwana gintu kira kinene ni wendo kumakiri muciari na nyumene ageta na mbere kwithira giciukiria watania nani makina materi umenye nkuruki Grace Njoki Njenga wa Autism Parents. Ni mbomba ku balance ngugi kwa ya mwekuru, ngugi ya mwekuru pastor, ngugi ya muciari, ngugi ya muciari o kanisa tondu andi ndi mama kanisa na yothe ngomba. Twithagira twimenya nkatha cietu na ntukana aru atongi ukumenya ni Grace Njoki Njenga uria twina studio cietu cia Weru TV amwe kurura withirite ashiritanirite nkuruki kwithira agitetheria ciari bangi bara withirite bakaritawe na nkuruki kinya bangi bara batigo ciomba kurwana na kwithira betigira ati ana bao ni bakono wendo bara bethagira bena thina ereijikeneta autism murimo juraje rekana daktari jotumenyeka komo kao. Karibu sana Grace muthenya jana aru studio cietu. Yes, asante. Ibwega ni untu bangugira withirite ukirita nimbi ya gwikire inya kana nimbi utumire omba kwithira kiambiria skuru ya autism na tika withagira ukiria ni gutethia withagira gucitanirite gutethia. Okay, kira giatumire na ndi mbambiria ngugiti ni untu bwa mwana okwa ni ategerwe onika ena problem thina ya autism na autism ni murimu jite kumenyeka na aria kiumo kiumite but na ndithai ni kuri na ndagitari ba kumenya baga gukuoneria baga gutethia na ndiria bantethirie ndere wa mwana okwa ndatwikire wa first of all mantu ya ndatumira diet na ndatumira gutethia mwana oria ombe gwithirwa tana bangi kuu nikyo ndagire na wirburia bwa gutetheria ginya aciari bangi bena ana bena thina no ithirite ukiona kuri na aciari bakuithana baonde ninja ciao. Yes, there kwina baba baingi muno na ni ndombete Murungu sana twina nje kwa kethro no tumbe guthithia nginya outreach kuruturana baube na unja tondu bangi ni baguthangika bangi bena ombi wa guthithia mantu ja maingi lakini muciari na ndi tondu ni aciarire mwana ona ena wathe kuthugania wathe yani thineria ya muciarire akona mwana ujo atena utethio mwana uyu gutikiomba guthithia akamuikanja kumurutagira ngugi ciawe na mwana uyu no ethirwe ndene ya community no benginya gutwika mwana munene na mwana ugutethia bangi. Negitarira withirite ugita ngugi ciombe no ithirite wina nja yaku era withirite winayo na kwithira wimwe kuro pastor kwithira na ngugi cikanyisa ire kwithira ugitegera na ate ogwatithania mantu ja jombe ati gutingo gikarungama. Okay, oni bugaga onto bomwe njokagiria mami okwa ngatho tondu ni amperere twaritagwo Grace Neema utugi na ndi ni bithagirwa no utugi wa gutegera mukuru okwa ni referent engugi nyingi muno cia kanisa dinana baire Gardner Karanja na baba ni ngomba kuba tathai ndauma muchemanio wa mwana wi secondary ndeja ndathuranira Karanja ndathuranira mukuru twije mwakaja ndina rojo mantu ya kanisa nkuthuganio ria ngomba gwithirwa ndi mwarimu Sunday school so mantu jeria ni Murungu ni ampeaga utugi buria ngomba kugwataniria jonthe arafu on Monday ndirathugania na ndi ana baba bakwa unimbithagirwa na jainya ngutega njekwa jaya kanisa jaya ana bau bakwa be class kia autism na jaya yetu family yetu tondu bothe nandi ndatwa kuromba no mwaka ndibarombere kuu ni
mbira murungu ni bwega ni ritwa riu ndae imenya muciari ake mwana ritwa atiere agwa nimbi lakini Grace ni ntethetie muno tombithiritwe na utugijo buingi sana no thiritwe kana support kuma kiri antu banja yaku okay ngugira withiritwe kiritano ntumbere no alita ngugi na ona gotigane na ngugira walitaga withiro gitetheria na baba autism okay kuringana na utethio no mbuge ni antu bakai muno bangi ni bejaga bategera aria bakona ta gutikio kio mtu agatethia arafu akaumira andi ntere agwa nimbi lakini kwibo bejaga murungu atethagia tondu ni untu murungu ekirire denekwa buru atentiganiria nimbitaga ngona iguti na weru ngona mundu lakini rukiri rumwe ngera murungu baba ririkana na bani ningutethia twina mukuru okwa tukurugama nabo ngona mtweja ta this time ndirakirite ngona ngukinya mwicho lakini ndaringirwa thimu nderwo mama pastor kwi sumbukite ndenda kuretera na baugintu iturira ndonire boda boda ejite ndaiguire methori ndethira na ndi muturi andetere muchere mushiriko kanisa family in the church muchere kilo 50 na ndi mbonete murungu akintethia ibwega sana na gitara withiritwo gitithia na mbere ngugiji nimbi wona ikirigiria ana baraba ingi bari especially baria barikite kwithira bakigurwa bena nja ciao nimbi coka ya mwana wa mwari na nyuma akaremwa kwitithia na mbere ntubura kwenda kwithira gitithia na mbere okay kintu kia mbere mwana wa mwari ni agiri kwamba guciitikia menya thina in the kirekaniro kiugaga mwekuru ni kiumbe giki uthu na ndi ari baba ingi kinyariria in the society ni ngutega ngona bangi ni bakurega gwiciitikiria mtu akona na ndi mwari kuunti na inyeria ya guthithia mantu lakini na arua no mbire mwari ena inya wa guthithia ngugi wa kwaria in the community na kugia na inya wa guthithia mantu ja manene ngurukia gukaranja kana kuthiuruka ntura kuthukia muturire jwaku wagiri ukire murungu na murungu agutongerie nginya wi mwari no mbe guthithia ntukuona nginya in the itene icha ekuru kwina ekuru bakurugama na magathithia mantu ja manene ko ndomba kwira mwari ukachimena ciitikirie umenye wewe mwari obata na wina inya wa guthithia mantu jeku migwatire bwega menyera mukuru menyera mwana oria okay makena ndina thina imwe iria mbonete kwina aciari ndinabo mwari ni etire agurwa aciara mwana ethirwe ena wathe oria imagine ni mwari muciari uciarite mwana na rwakai ageta agatigirwo njuwe wa nyino mukuru mwana na akaura buru na ationora kairi mbira mwari unginya ari bururi murungu arona atia menya that itagwa chukizo mbere ya maitho ja Mungu ku ndira mwari kethirwo mwana ni oku ithethirwe sawa ethirwe na wathe gwatira mwana u mumenyere mukurie tegera muciari oku wi mwari mwainya kwe aciari bamwe bari maito kwithira bakiaria na ana bao especially ana bari igitara bakinya adolescents kana na mwana mwari ambire kwithira no garuruku ndene mwiri jwawe atumba kwithira ukitara aciari ni mbi babatere kwithira betegera nonto gwe muciari wina na be secondary onikira ndomba kuga no mbuge atire gintu kia mbere we mwekuru ni wagiri kumenya jukumu yeku na ndi ekuru baba ingi ni tutwikite very busy na ndi ugethirwa mwekuru ati ona akanyaga kwariria mwari au motu kwageta kana mwari au mararukiri kanete skuru ati kwenda kumenya nguruki au arauga ni mwari munene na thaiu ena in the adolescent stage umenye mwari u hatarini mwari u no akuretere murimo no akuretere mwana no akuretere nginya gikunjeku na no akuretere kitharimu ku kira twagiri kwiria mwari ta mwekuru kwiria mwari oku oni nginya na baba special ban
tethagia nĩ ndĩbaritanĩte nginya ithaka ũkuona au TV-inĩ thaka ndĩberaga kwĩyo batiagĩri gũtongwa na ngaboneria na banyabo bate no menyo na ate we muchiari wompa kwaga kwira mwari oku mantu jaria ukumenya no aure na muturire jwawe juthuke wageri gwithirwa we open mwe mataro unda yagwa mataro ni mamingero mwari ageri gukinyaja mwari ate ageri gukinya 6 inja mwari ageri gwithirwa enja emwe kuru nginye kari kanini ageri kumenya jukumu chiaku lakini thai ninguo nari beto bakugeria gutunguka tondu na ndi mwana ate na muntu akumwira vivyojo ajote ageri gukinya ote ageri gwitira aja tutina aciari bakariu lakini naru angabera nandi muciari ni aciumie atethie mwana wa ngira kiaranirie nawe nokona kinya aciari baba betu bena role kana bena ngugira babatere kwithira beprikiria na bao bari yes bageri gwithirwa nari ngugiria nene mwana we na future ena muturire jwa ruju na ni wagiri gwithirwa we na ngugi ya kumutetheria tondu niwe na ndi ruju kwirio ndirakirite ndaromba muno ndoria murungu na ndi ruju tugakaratia ni generation iriku igethirwo irio iritigwa ginya kwirio ndarageria youth ndaboria atiri ruju ri ni ngona mwekuru tauni mwekuru mutumiria ukumba kurugamira nja arugamirire kanisa arugamirire anataba bangutethia na arugamirire community kukwethirwa nayo ndaboria kiuria ndabera mtu echokerie ndene ambirie guchiuria agichonko namenye batere kwithira nkirira ndi mwana mwari ukari exactly ko kinya aciari barume babatere kwithira bepre bomba kwithira bepre uroliliku ndene anja okay twina problem ana bara wengi aciari bara wengi barume bauga mwana mwari no mwekuru no gatara mwana to deal to ngichoka nde kwa no mbuge akuru baba ingi akuru ni batiganirie muno ana mwana ni wa nyina lakini oni no mbuge for example taoni oni mukuru wako ni angwatirite muno mantu ni jakurera mwana wina challenge no vungi ni mbona agikara akabariria ginyojo bura igwate na speech ni aragerio na akayo protocol na keroria omba guthithia rukiri na kabwatira na ndi ni mbonete thine emwe ukona chari baunde nabo ukona ndeta muchemanio kurwaki nibo beja michemanio mwana nio kinyati gwaku aki skuru yenye ngire kurubeta michemanio kiria mukuru ageri guthithia niwe kiongo kianja na kiongo uria kiugaga ingetegera kiongo ntegerie nde kiongo ni kugegeta na nimbiraga ekuru utingingo uwe wimsa we mutetheria tondu ngingo no ithithie kiongo uria gikwe lakini mukuru ni arugameta mukuru athenjewe ere mwari tienda umare urio kenda kinya unginyite na mamioku ni uria ngarite tukarite bwega ku nginya uwe no mbende withirwe na nja ithongi ngurukie yakwa ku mukuru ni ageri kuyukia jukumu yewe oneria na bawe akabakaria thi akabaekirira lakini thina iria twina tukuromba muno ni thina iria twina omba gwithirwa akuru mukuru ni murebi na ndi mwekuru niwe wagwatirire nja agwatirite nja niwe ana niwe kuthomithia niwe mbira kini no ndombe murungu sana na ni tukurombera thetu sana miru to ni kutugukara murungu atethia kuru batigane na njobi bachokerere murungu bambirie gwatha jaciao na njirere yagirite na nabao niketha twithirwe na generation iria tukethirwa tukirigirira ruju nera tuketha twikenera tukutete egitenerero gategera ikwithirite kwina mantu ja maingi mitandaoni kwina thimu iria ciejire kwina computer kwina into bibinge na bakomba kwithira bakithoma na bakethira bimenya mantu ja maingi kuna ate we muciari
na nkuruki muciari utegete ano uraba gukura na uraba kwithira bakara akinya gongo kwithira kinya wemenya jara ja gwita number in the social media atomba kwithira kiatha ana betu especially mwana mwari na kinya ana betu bandaka. Okay, onikire ndomba kuga ito mantu ya mtandao ni aturigarĩtie lakini kiria ndirauga thai no mbugi ojo kethira wi muciari na ni ugutegera mwana oku ni ukwenda ethirwe na future njega ni turekane na mantu ya mtandao tutetheria na betu kethirwe skuru reka mbia thome underire mwana okwe form 3 gote smartphone je wamunengera kamulika ndamunengera kamulika mwisi ndamwira wathiria secondary na wite college ngaregana nayo ukethirwa na thimu iri ukenda na tugakugurira twinethe shwari ethagirwa na Nokia ku muciari wagiri guthithia atiri reke tiga kurekeria mwana oku tegaga nginya ciana nini sana tunini urone na thimu ni atire nginya kwa internet ni kwenda kumenya muno na ndithai nginya siri ya anga uria tutaije mantu batu thai mwana aragutega na ni mwana mwari akona uria wothe ukari akona uria bugukara na mukuru tona ndi ni atire kwi mtandao athoma mantu jo chonze na ndia gutega nginya wewe nyina arona ukario mwana na bwanene nawe ku no tugerie tutetheria na baba kithira mwana school rekambia thomi kana twethera twibane itugubetikire kwithia betumira thimu tukabatara ikiwango kingana ubatere kwithira ugita we mwana ni mbugire ri miaka no mwaka twithirwe na mwana ukamwa miaka umwire na ndio na kithira wina thimu thinere twinayo bena ume sana omba kwithira kumwira ukinye miaka aja lakini internet utemugiria ku kire ndomba kuga reke ni turomberia na betu tubaekirira gikiega ni getha na ndiriria nginya ageta thimu-ini eu akona buru ntiageri gwitira ariko aja ntiageri gukira aja reka mbone tu kethira ni dictionary kethira we school eta dictionary ni exactly o Google mantu ya githomo but wakinya kiwango kirio kenda nginya gwita na wite kunthe ugakinya but now utikinyite au reka twire ana betu turabetera kuona uria bakomba guthithia miaka ingi njite Ibega sana mutegeri wa Weru TV ugoro bwana aru agitarira twina mubango jetu jwa nkatha shetu na twina Grace Njoki Njenga no kethera ukienda kwithimuria kiuria kinya kiriko ni mwekuru nkatha wetu muthenya jwa na aru ntubo guciritaniria kurethirite giciritaniri gutetheria ciari bangi barabethirite bena ana barabethagira bena autism na autism ombirire itithagira kimenyekende akithiretu menyithia nkuruki autism thina itithagira rimbi ana tebethagira bakeja na utungatara kwawe ethagira gitana mbere kuthia keja no tungata arania na tugukurukira namba yetu SMS tena mari na ni inya kibugu 321 inkona kwibabarikite kuthia bagituma ntumiria ja kuga I salute you Grace, you are a God blessing and God will reward you in due time. I'm Kenya from Githurai. Ongea kauga bibia pasta umeinuriwa sana, kazi yenye unafanya ni kazi mzuri. Ongea kauga Weru TV turi amwe mono na mibango yenu ni agirite ta nambere kuthia wetu mantumiri yaku okenda kuthia kinyoke muria kiuria no kiriko muciari no withire ugintumira gukurukena namba yetu autism. Mwana waku nagire na autism ithi ni riko kurukirite winawe emunini. Okay. Thina ni nyingi. Inkaitu nuntu wamaga. Thina ya mbere mwana uria tutaije. Ndirarire ga story kawe. Wamenyire mwana ari na autism ndi. Ndamenyire mwana na autism riria mbirie gwita. Netira miaka 5. Katikati nuntu ana bara bengi beta na mwaka jumwe. Katikati mwaka jumwe gwita miaka 5. Ni untu buliko bwa bujuri as a family nuntu bwari na mwana ungi. Mwana ungi na kuri na itaga na mugetire kinya na mwaka jumwe natabwa jukai kagita kau kombema embieta kari gakarito tondu nandi twina mwana ujo ari munini wa mbere arafu ujo nawe ni ajua ategwita ategukaranthi kwou twari na nguge ndito mara ntwitire Kenyatta
mara nĩ twĩtire Nyaururu Dimitwa, mara nĩ twĩtire nginya mwana ũũ atuĩka ũyũ mũkũrũ achererwa nginya nĩ gwĩta cukuru. Tona ndi nĩ mbĩtire Kenyatta tukarire mweri kumwetera nĩgetha thithĩrwe mantu, mara nĩ ajirwo tuko ntigire mwana otoro nĩ twĩtire na mũkũrũ okwa. So ete yari miaka emerito, lakini Murungu no inya tona ndi thai ate kari uri akari kuma miaka ewe kuma mwaka tuge kuma mieri ina mwaka miaka 5 au nio kwari na ngugi endito lakini kuma miaka 5 ya na ndiria ndamenyere kena 6 years to mwana uju ndiria ambirie gwita atetire na maguru tana bangi ambirie kugia rwiro gwita na maguru jawe yani riria ambirie gwita u ni Murungu nginya watethirie ta to twari crusade aromberwa utuko bu ndiria ambirie gwita na riria atetire ate gwita tata etire kugia ogia mwana ange kuma gitande nene rwiro yani nginya kaniseni ndandikaga nginya ari bakunkariria mwana uria tontiumba kugiania nawe. So riria ndamenyere tuonana ndi ti kawaida niro twambirie go search tweta Nairobi mukuru kweta Nairobi City Primary atrimana na mwekuru mwe witagwo Felicity ni wa Autism Society of Kenya nirio nandi amwaire sire mantu ya mwana ni achererwe kwaria gwita kioro na ni akugia muno na ndi nirio atwathire kirira atwira na ndi tumuikie kwa assessment ndamuikie assessment kaga kwa for the deaf kwithagirwo na assessment kwa assessero nderwo mwana kwena characteristic imukaririe jo autism tondu nandi atingiombire gugutega bwega arafu atena concentration yani gukireria kana agwata gintu taki atekara nakyo ndagike mwaka gwata kingiu nginya ingietere nayo ofisini itu atiumba gukireria ni kugwata karia getaria na ndirwa no mwaka njwe uria akomba gutetheka na ndio nio ndambirie guchwa utethio ya na kumira ugitare omenyire mwana waku ari na autism na bwethera bukiambiria nyumeni skuru nuntu no kurukirite gwe wega mukuru kuna rungamanire nagwe ekuru bara baingi bakona na batena mawathe batigawa batiwana kuruba bakengo bachukanja ciao natomba kuira ciari baria ana baba bari na autism kana baria bena mawathe jangi kuna cerebral palsy kuna Down syndrome kuna thina nyingi iria cithagiri kigwatana oni kira ndomba kuga na please bithagirwo na maithori ja maingi muno ni untu bwana baba ana baba ni gift kuma kwi Murungu na ni rwakai nginya mbere ya Murungu mbuge u tona ndiriria utigite mwana uria oni ntegaga okwa nga imagine ntigire mukuru ngamutigira mwana uria kari ngeta kuraja na mwekuru niwe withagirwa na ngoro eria ya gutetheria mwana ko uria ndomba kuga kethirwa ni mukuru undi na ciari baba ingi muno tethetie na njoke kidogo makena ngwire undaririra Murungu muno mwana we munini lakini ndoria Murungu bioria baba ndimwekuru pastor na atenda agia mwana wina thina Murungu ambirire atia grace ugatethia ekuru baba ingi na thai gukurukira Weru TV niguo na buru kiroto giakwa kana sauti o Murungu ambaririe ni kweja to true tonda iwe Murungu ambira uka encourage ekuru baba ingi ukabomeria ko uria ndomba kuga okoro bwana aru uwe mwekuru utigite mwana oku please muchokere wete ocho aria wa mutere kana aria wa mutigire watigira muchiari kana mukuru umuyukie wambie kumutethia tondu buru utethirwa na thiri uwe mukuru kwina akuru ndina bo batigire ana batige ekuru babera nandi gwetu tuticiaraga cionje imagine bamera chokeni mtu achoke kwawe please aja guteo mtu agiri gwithirwa ati ni wochiarite kionje bwachiarire amwe ku kira wagiri kuthithia enda mwana uria mutetherie
kethirwa ni mukuru watere mwekuru eta wa gurongi utijeru njuka no kagia mwana uto na ndi ugatura gutiga ekuru utitege ore oku umutethie umuinue umwikire inya tondu uninkarite ndina ushuhuda ukuje bubu iganu ati mukuru noa akwenya nginya wende mwana ore nguruki toria wakwa thithirie imagine mwana wa jagua niwe wethagirwo mbere nginya kunjukirio utugi hospitali kuna ndi uweka wi mukuru karia ate kethirwo tienda mwana ore na nikiewa ona kethirwo ni cerebral palsy kethirwo ni autism kethirwo ni down syndrome all ni achereri itutetheria mwekururia ugatiga mwana uria tona ndi ni gukuhitaji kwi nduko akaria na kuria baba ni uriku kana mami ni uriku ukamwira atia please ukirokera nabokuga yeah ema aciari barabonde bwina na bamuthemba tuju autism cerebral palsy down syndrome ukigwa ati o mwana ethagira kijana kiewa kia wingitikia na kinya mwana ura kinya kethiri cerebral palsy ntuko imomba kuithira agitethwo mba kuithira gitana crutches mba kuithira kinya kirunga mba kuithira ena enye nyingi ena ntuboya bora murungu akwete mwana ura ethira akibwitithia na mbere inkona ntumiri ciaka ni shinge mambo Grace mimi nauliza naweza kupata wapi ni kuone njoo pia mimi niko na mtoto kama wako ongea mbira mugeni makena autism ni mbi Sara Ngundown enkonito karitosho kia autism ni thina ya muthemba juriko Sara I'm a parent with cerebral palsy aged 6 from Githongo inabwithagira buri na nati ampomba kwithira ngitithuka we are tuned we are very proud of you our sister ngwetiki sister uku aritwa sister Ruth kuma Teresha thank you ringia kauga Grace, you are doing a great job mwathani inwe uga kutharima ni untunwe ukuije ongea kauga ibwega sana Weru TV ni untuba kwithira abo murekite mwekuruta uju muthenya jwa narua aita na mbere kwithira witu mantumiri yaku no kenda kwithira kiuria kinya kiriko King Grace no withire ugitutumira gutukurukira namba yetu ire ukona nthiguru au nete na marikinya nini ni inya kibugu 321 bwega sana Grace nkona mathajetu ni kajetite na mbere kwithira jakithira ni mbere twithira tukithiria nimbi omba kwithira ukira muciari mono nukuwa na aciari babaingi na especially aciari babaingi barancemanite nabo ntimbonete aciari babaingi barabena na bao bena thina taiji ya mawathe mwanya bethagira bathukene na kurubao na thinire nyingi nigitarira mwekuru akweo mwana ni mwicithagira ikiumira umenyeri bora mwekuru ethagira na bui gitarira akamatite mwana ure generally na teomba kwira ukiatha ekuru especially ekuru baba nini ana baba nini bambukeji cenandi nto bara baingi barita bekirwa kinya mwana bakenda kwithira benywa ndawa bita mwana ure lakini bati umenya imbi umba kwithira kejira nyumene hatomba kwithira kianatha ana betu baba nini especially baba menya bakuthia school thai form 4 na bara bathirite college na tomba kwithira kivatha wi muciari oni ni mbithiritwe na ba na murigo jo munene na ni mbithiritwe ngiated courses different ni mbithite ya Autism Society of Kenya na ngeta ya SEP na twitite cerebral palsy cerebral palsy cerebral palsy ni special pa cerebral palsy lakini kile ndomba kuga mwario wonthe kana muciari wagia mwana itikiria kwamba kumenya mwana uria stage iria ageri gukura nacio ukauthia ugie ati mwana uju okwa ngugia tikuona taoni ni ndathithirie ndakarire mwaka nguona mwana ati gukara nthi lakini ntikwere wamenya wika mwari utina umejuria urathugania mwana no aguko withugania mwana ana batikora umwe omba kwithira gacereri gukura na ndi wagiri gwithirwa wi quick gwita hospitali wa mbere mwana aciarwa agiri kurira uthu wakwa ni aririre ni bitanga kuri ngauga wakwa ni aririre lakini mieri ina ethirwa kugirika ni guconfess kuri bara batikumenya kimero kana scissors na ndi mwana uria ethirwa akigirika kwe na aciari babaingi mwana thai wawe ni akugirika lakini agathugania niki baba ari
wagiri guikia mwana uria hospitali wambere wambe wone mwana uyu niagukura bwega kethirwo ati gukura bwega ugianga mandagitari beo bagutetheria na baba utegerwe kana mwana ukwe na thina yonthe kethirwo ataririre ugi ataririre aciarwa kairi geria kumenya kugirika guku ni guguthukia na muno tondu baguthukwa ni giragiriria gakunikira oxygen ko uriria mwana uwo kwagirika no te gucugurika na nikyo ngwira muciari tukara kwina mwana okutiga gutiga to jojo atemenya nimbi agathuganagia ni mwana mwanki agakunikira lakini we ukamutetheria umurute nguo umuikie hospitali na Rwiro atetheriwe kweberia conversions kana kugirika guku nigetha twithirwo tutinana baba ingi bena mathina jama ingi muno jararetwo ni kuugia kwa muciari ibega sana ugibwa kubwa muthia kiriantu bara bethirite ba bekugwata mbaru okay bwa mbere no njokerie Murungu ngatho nuntu bwa tukuyanarwa ginya kanya kandi nako rafu njokerie mukuru kwa ngatho ni ku support ginya wanginyitie na kumpa ginya wiru bwa kuruta ngugi ya gutetheria na baba na kunyumiria ginya narwo noe wandeta secondary njokerie ginya kanisa kwiwe uririe ni na mbithagirwa ndi unibithagirwa kanisa thura twithagirwa thura uinami na Mikindori Road kwi amwe gwitagwo kambi ya Nyanywa ungeja uno urie kanisa ya Redeemed Gospel Church twithagirwa au arafu no beje okay oni ntenene yo umanto ya skuru lakini no ngutetherie kwi bontethetie ngoro yakwa ni nene kwi bontethetie nginya kuma Kirua ne ejire ou ambithira kwi radio ndaritio Amiru ambithira na ndamutethia muno na thai mwanowe ari na garagara twitaga hyper na atetheka kumbwe karibu no bwije wona no bekureta mwana undi ready gugutetheria arafu njokerie Weru TV katho inyingi ni kumpa kanyaka ibwega tondu nandi makena it was a prophetic ya kwamba mwaka juju ni mwaka jwa kwamukira twanya tuingi opportunity niyo yakwa ya mbere nguga ni bwega arafu kanisa na aria bothe bethiritwe bagi support kwina nginya mukuru wa electronics town atimpeaga gintu ya kugurira ana irio ku kiria ngoria makena please uria wothe ukaigwa ena wendo bwa kuntethia namba eko kaeana andingire ejana namba nampo ino nto thashia tunithirire namba eko ni 0724 75 71 86 chokera kairi 0724 71 75 71 86 or kanotumire 07 91 48 13 ibwega Grace ibwega sana mutegeri wa Weru TV nkona ntumiri cienu ni cingei ibwega sana Mrs Njenga ningugira withirite ukiritana antu baba ingi barikite kwithira begutumira ntumiri ibwega ni ntuba kugwatana na ati muthaja na rumu mutegeri wa Weru TV kwa Weru TV rumurine rwa Meru na nkurukigie nkatha cietu muthaja na ruwa twitiaga nkatha yetu uria ni Grace Njoki uria withirite agitetheria ciari ati kuri wa nombi